Abusia mecheche wibia ya musonfa dwempan aka Nkratamu King Kong. Monfre eye agrada twafo no. Maame bodamfo no. E ma me se madati mani. Madati mani nko ade. Esembe man good morning. Any good night nyina de ebum me ka bum. Nti agrada twafo. Twani ba. Na monka nkyere bema na one ne tie na ne na ho krunkuru a wontumi nhye nika no monka nkyere agrada se o ma bema ne mmehye nika ne hwe bema ne nan esifo twafo ni ba agrada tutu ni sansani ba kuhwini ba wabo akuhwi anyam degree won se agrada on dem da ye on se wona ma do fie ne o ma ekere ena we ye enioma sei ena me yodefo ena we on se do nkunya tantan ne ekere unkunya fon unkunya tantan na atwam no unkunya tantan no some your defo on so kwame despite aba abonten abekasa kasa de ne fie ne fie nkunya kire because kwame despite fie nkunya nya bi ne de wotim no agrada me se akase memo atu duku ena o week no na wate si dwom twafo ni ba te se wo no maame twafo o maame atwa o maame atwa o de awo aba wiase awso baba beda ne twafo agrada uye nipa bema na netie no oduru nipa mu a na otwa enu ntina wo no honhom edi wachi no bema ne peso bebo wasoro no ko da bema ne besi waso ndem opia no betwa ada bema ne besi waso ndem opia no betwa enu ntina bema ne peso besi waso ndem wo woni twafo bema ene tie twani bema na tie agrada woni twafo bema na tie wonya bema papa enu ntina wo so bi eti social media na na brabo koso a na ehaw na ye oya no twafo ba te se wo tunye nipa on wo fie nsonkronso won wo fie milo ni eyi kansa eyi konkwesisi wo agrada won wo fie chance fun esisi wo no wo tunye nipa mane yi ko hwini ba sanse ni ba bo mu samu te se wo odwan bi te se wo asia woni chance ni wate agrada wa yase nkwenkwe aboa usia bema na wa yase pumoja se pop ntise entafren enkrane ene ne woda twafo ba agrada bema na ne tie no wa jimi se nantwi a wate praga bema na ne tie na sofo Erica sawanwan kwase ampanyi we se to kuta bible ejino the bible edisivu nipa jimi fo we krompo so ubu no sa jimi fo bema we se krompo no wo agrada oso ubu no aboa wote Ghana ena wo treti nipa wote Ghana na wo treti nipa ena we say agrada once mama akwakoye editing once me adwempan ne 3 days until my life eme brage me didi obi atem because why emre once me adwempan mama why emre once after the wonu nkrofo na akwakoye editing na wugina once me kacho say unhu abrofo mo bom tenda oni abrofo na nteda te once ne washada ko gina ko pe o picture bia wa ma nkrofo na editing abrofo gina wachi a wutwa mpoa se wo no mpeso be ba bruchire because ba bruchire a unya fufuo ni wo ye kuraseni meti abruchire da biam di fufuo enti frem fufuo ken no meti abruchire Germany da biam di fufuo wo nkrofo no mdi fufuo ne ya wu ana unso ye kuraseni pa tukwan na agrada wani bi se wo tukwan a wani bebie na wagimi a chedodo ko hwini ba sansani ba wo ya oba wo no ne be mate awo emamu akọ 5 na wa wo no krampu no da bia no be ma wo fro ne wo we ye nipa we se ye nipa agrada uni twas ni wate o ami twafo no odini twa e da wo ba wiase no ka kiro ma me se me adwempa se me nigu na num ba bia wo abo abrewa duru no be bubu e de guo no me nigu ma me anum agrada uni twasni me nigu maame nu abo maame na nkuru atututu na ho a woto so frɛ ho defo so utimi hwɛ maame wo frɛ ho defo so uni a wo ba wiase wo twafo ba no ono po untimi hwɛ no wo sie nim se kwakuo agrada wo se na nim se kwakuo benin ni ba abo ye Ghana ni uni ekɔ wiade o benin ene ye po mo twa mo su ye twa mo su na Ghana no benya ebe pie agrada uni ne wo se omkɔ wiade o benin ene edi twa omosu eno ntina kro no ayemma e omabusu mu no wonya Ghana ni wo ye Benin ni
kromfo ni ba te se wo ko hwini sansan ni ba aboa wo be ma na nete no ne su ko hwini be ma de me na me hu bi da be ma na nete na na me kunu ne su ko hwini be ma no me na me hu bi da woni no wo se me no mo num atagu omo so me no mo num atagu omo so so omo do mo jimie awo ba wiase woni no wo se omo do mo jimi awo ba wiase se woni no wo se ko wiade obeni aye pa omache omo a omo dwane ye be hye o my Ghana mu nti ne wo so ye Ghana ni aboa ko hwini ba te se o sansani ba te se wayase nka wate agrada wayase nka aboa ba wo hye pieto a na atu aka wayase kurase ni sansani ba te se wo aboa funu social media no ntumi afiri so ko social media na agrada se wo ntumi a no afiri so na wo ko simple ko hwini sansani sei emuamu nsamu te se wate kwase aba jimifo apela wani ba te se wo na nkronkro wo 9-4x4 wate aboa agrada wo 9-4x4 wo nsa 2x4 wo 9-4x4 wo nsa 2x4 wo tise ekansa abeduro wate agrada wo tise abeduro aboa ya hwe woni makeup entwoma na asegu wonim wo kon kalanko wonim kalanko oye nipa bɛn agrada me se chisa chene da okon no chene da okon no unye kurasini a ena nye aduro ena da okon a oba nhye saa chen no on chene da okon no oba nhye wo age obi oye kurasini ana obi onante nro so okoje aduro na de saa chen no tunkum agrada yi saa chen no furukum wo prichi a wo so ye ukuta power agrada medel wo so kuta tumi a yi saa chen na da okon tenten no a e cross no yi furukum ne hwade agrada yisa chen frukum da be yi chen sa chen frukum obetu tiri ho obepaw ase me ka kire say agrada chen da okum tenten no yi frukum ne anhwade sa wo so warden wo se warden me se chen da okum me ka ne bim yi frukum na ye kurasini aji obi wo ye kurasini wo be ka wo wachi kurasini wo agrada wo wachi kurasini asiaba wo wachi kurasini wo wachi kurasini chene da okom no yifri okom ne anhwe nipa a wo ye aboa na kan ni tse wo akọworo ho na ade wo se na asan ba wanya kuhwini be masansan ni be ma ogina hye wo fo dan no be ma di oba awia no de ne katere makota fro ba ne twem kuhwini sansan ni be ma jimi fo we sei twafo be ma na net ne kra wo si bu no twafo asefo be ma we wo hu de motantan wo se me ma botu ja won say fi do demo no ma kire ena what social media na be ka say ena Tracy Buache akoy design dem say na say mesoma design me dem a ena den on say fi do no ma kire won say mama won crop na editing by force e dem wa say wo de kire say wa hu abrofo da aboa me say visa kra won san ka bi da won sa so nka bi da visa agrada tukwan bra buchire ni hu say what tukwan tukwan bra brochini hu se wayde what tukwan asia ba te se ojimifo hunye nya wate ochi tetrete se park so wonim se football park agrada wonim se car chalk hu fi unya menses a echen fitting shop car oil ayefi won kon ba be se unya menses a moje free wa ya se ba no echen car oil ayefi say tun on pon say kan wo hye nipa no fa spray ngu hu a wontumi ni nipa nkasa seconds agrada wo hye nipa no fa spray ngu hu a wontumi ni nipa nkasa seconds ko hwini ba sansani ba abo mu se mutu se wa konya kwasiampa ni odwan be ma nantwie be ma abo mu se mu be ma mukra be ma a wo ne tie ntino wo si enya wo na to nwom fra mansan asea unya hunu hwe afeno ba begina ho na an na den na me na wo yese ya na me yo say hey kurasini mesu tukwan na wani mie uni chas ni wate wo me jimi fo ma me bodamfo na wote wode ne bodam ni twa e da wo no ka kire nsa me adwempan ne say ni chas ni wo pakwase ampanyi wate abofu wo si jimi asia abo bi tse wo bema twafo na mpo a wono mpo so wompempo no ubu no bema twafo na wafuru wono obi po akwakwakwo no so nwale no so ubu no wasia next time
Next time wa be kan adwempan na sem. Next time so be a blogger na so promote wa be kan asem. Abe kan irasem. Asie Jimmy for bat say dwan ni bat say wa boa we nipa. Agrada we nipa. Say what dem aka kire. Ye be wie. E say ene de be ene 30th. Me do see on the first. E say on the first e china. Me wie wa e fro ko de biam no betwa commercial. Agrada de biam no betwa commercial. Untumi pressure na men ko bi ntoko we social media no so be a blogger na person ko kan ntokwa. Agrada ye busamu yi. Busanasi ye. On nipa bonesem unya address blessing. Unya address blessing. Kwaku dem fiasa na 100 stars ngo pon shira. Unya address blessing na me adwon pan time kase de bia no. Me adwene kita me no. O start so fight against me a. Enyi yita. O start so fight hey for Jimmy Free akọ. Kwase ampanyini. Ono ene me born voice on platforms no wante. Me bo agrada voice a wodidi me iratem no wante. Asia be gina be ka se one oba ekon aboa oba na obu no ho a mo kwase asem se ya mo gina mo ka na one oba ekon aboa obi afre wa me we disappointed in uni no wose disappointed in uni ene wose ene wa yase ene wonim kankan wo fon film platform so ko me wi amesa block wa kan ho asia panyin wonti me born na yi no wante hypocrite me born voice na no wante wo de obi me na megino megimi Muni ya mpo agrada voice. Asia Jimmy for se bema so ba wo. A wa Jimmy ya wunhunu nyansa da. Ko hwini bema wasia wo na okoto o data na ade hweme. Wo na oto data na ade hweme mehwe wo. Ndi hweme wai asia afri soko na obi amfro wa ha. Wa Jimmy sa ade aboa mu aboa te se wo. Asia wo nsu nyansa bia wo wiase na wo to no na wo Jimmy. Wo te wo na wo Jimmy sa aboa. Suenyansa wate suenyansa na obi asoso no enye yi aboa funu won suenyansa na kwase ampanyini wa begina na abegimi nti agrada yi me adwofan me ka kiro se won suenyansa de bia no omo anom na munyina no obi abe de ebekon atia wo omo na munyina obi abekon atia wo kwase aba asole a na Ghana emedia na wo pa ticket bra Ghana agrada me se me ka se me ba Ghana wo ye hwan ana so ofise me nkuta me krata metum na bagana agrada mimsi Ghana jama police kurampo no ye betrom letter buzam sa adwempan no ho te se kwasea aboa ye te se yesem te se wa afi na akopre Ghana passport na agrada yesem te se wa afi na akopre Ghana passport asa akopre Schengen visa no kurase ni kuhwini sansa ni te se wa pofu no wate oni twase ni wate kwasea me maame a ono da ne ba bi no o pa maame panyimu te se wo ubedi atemu a udi ka bedi me maame a wanya ne ba bi kwa atem asan bedi me iratem na obu ho enu ntina ne me bo agrada full audio e we platform so e bi na obi nti ase me bo na numu asem on platform so say me say promote na tem didie no na manya kwan agina so de di na tem yi na ba na ba begimi a me suma di wo so atem kwase aba Jimmy fo twafo we say ene ne maame twafo ne papa twafo ne papa ne maame akronfo o ma bo kro no obeni aye pam wo mo yitwa mo su no no mo ni wo be gu o my Ghana so agrada maame ne papa ye kan the whole wiase akronfo a agrada ne maame ne papa o mo ya akronfo e de o mo kro no firi Benin ye pam mo firi Benin no mo musu be wie o my Ghana mu agrada ba no so ba ye konfo because ofiri Benin aba nto we dro ko sesesa akuaba e be sisi wo so be nipa 419 ko hwini sansan ni ba wi twafo ni ba we sei e be gina be kansen fun a kire nipa agrada on de medayo on say de me mama wo e du fie afi na wo kire wonkonwem agrada afi na wo kire wonkonwem afi na mpa wo da so wo kire so on say nra mbe faya ya me ka kire se matresi buachi nsuan matresi buachi mo nsuan agrada tresi buachi no so won fa so no bebrew Tracy no na so on fa so se no bebre because Tracy no so kofa obi krumpa wan ko bokro no Tracy buache so kofa obi kru wan ko bokro no wo na wo bokro no ona ye kromfo Tracy buache na wonya kromfo aboa mefa on compare Tracy buache ase about say Jimmy for bad on be compare Tracy buache say na Tracy ene me gu ne dem no ebi na gu me dem aka che Tracy buache say sa no me na gu ne dem na twam yetete de nto onyina ntumu munsua jakiapia Musia jakiapia ade aboa
Munsua jakiapia. Semfo akwa. Fe na adom be compare obi. Agrada, untumi konto kwa. Nya fe na obejuna ba bejimi o. Asia wate. Meni wonum aboafunu mu aboa. Ukunu twafo be ma no. Be ma twafo na osole a amanfo sperms na otafre no. Otafre me tunum. Ka kire wo be ma no se. Me se ogina circle. Na otafre me tunum. Esa tafre e ma twem. Etwa na obi adi awie na. Engase kanipa na wadiro no atafrim no bema no nam so ye kwadwofo bema nti no wona kotena wo ne yedi obi twa awie no bema de ne ketere ma akotafre tafrim obi afra won defo bema peso wale no e no nam circle o tafre tafra manfo twemu a sperms ejinam se chaka bam chaka aboa si about se wo mo ha na me bo agrada voice se mo atem di agrada edidi mma me a wonya ne ba bi ko atem mu atim di agrada edidi me yira me ne chatem to yo babesia na so ba bigina sei e na live agrada alone se wo ne be mate ne didi watem na se be ma no won fight ma wo dia na se wala me kwama me yire ene maame a wonya sabi wonya ne ba bi ko because blogging work na madwuma te madwuma ne de wo de manim yefo ma me mfa ho because madwuma o pa bla be didi matem mfa me ho but me mfa me yire a o te ba bi a won kan bi ene maame a wonya ne ba bi ko Emma Mishim, agrada kushini sansani wesete o my Ghana mu aji Ghana boswa or no one person be a canasem. Agrada wait Ghana, watch your minor boss or no person be a canasem. As sansani ba kushini ba wese. Kushini ba wese sansani ba wese. Chafoni ba wea, uduni pamua, na one swim spray, and for chain and to come. Munkacha agrada as I say, when you chain a friend who boom cha agrada be chat to form. Chain out that to come 10. Adentra o dress ya no the sa chain atunukum me sa agrada o yitwafo agrada yitwafo ni ba wonyi sa chain na dan kum tenten no efri nukum na mo hwa de besi e wo Ghana mona mudi agrada echi no ya mdwene o mente ase kromfo ni ba we se jimifo ni ba we se te Ghana ho e jimia na mo ba ba suso no so se na mo te atimde odidi ye me sheda pa na me bon no full video no odidi matem wi no delete ye adentra wi na delete we na me born full video na to te da me platform so a record obi ankonkokotie to ba ha se na so be keka tem sa adwempan ne jagrada na me da ba wo so twafo ni ba we ya ne se e bo kro no obeni aye reject wo mo obeni aye don ba o my Ghana mu na agrada sa wo se me firi amfo me de wo se me obi anim se me firi amfo agrada na we bra be kire ba bia ofiri Ghana ho no be kire enton kra wo bo also ye Ghana ni a wa bodam June July a wote wa 1845 agrada wa bodam June July 1845 na de te o my Ghana na wo chimie wa Ghana ne so sensenfo so ko ba bodam fo ya wono na aburu kire se akwa horo no na mabonten kwasea tukwan na wani nte agrada me se ye de tukwan na wani nte na twafo ni be ma na wakofa na ba betena wo so no also twafo ni ba wo do yale kankan o yale fin e da sa be ma no wa yase nyina anye aboa o to so meka cho se eyi trousers white no untimi she yo meka cho se trousers white won so untimi she wase aba hwofie a otim kose sasa o etete nyoma we se ya atwam agufie esola nam yodefo sua jake apia na wani nte mese sua jake apia na toto aburuchire nyoma sa so yodefo o yodefo toto aburuchire nyoma na fa gufie ho ko hwini sansa ni ba wate abomu aboa o jimi enti na bema bia mbeso obe ye ho ade no agrada ko hwini bat se wo enti na bema bia mbeso obe ye ho ade no next time o kama sema kamen kwama sem aboa wona adu bema na tie betena social media wona adu na tie betena social media ena wo bedidi bema na tem aboa mu aboa te se wo asia jimifo ba adentina wo de bema na beto abonten se wo bedidi bema na tem na you two for wo bedra bedidi me na tem se ena wo yira ise asia ba jimifo wo so wo ya ho ya pa won wo ba wo ne krama da ya wale na ofia mamra san ko wale ne krata so da agrada won wo ba wo ne krama da ya wale ne fia mamle asako wale ne krata so uni twase no wate wa me twem je ne agrada o twem je ne o twem momone aboa kakoni ba ate se wo kako ni ba wo ya se kan na wonum kan kwa se wo nya diditi
na da guonum na wapo no se pop be na wotwe ansa na obi krompo atimi aben nya se obi obeben obi okwa na konya kata asia uza microphone kita wo no wo de tunwi a omogya no mo spray so busa ho se de bentia microphone akotena waso ndem a wo de tunwi wo je preach wi a yiso mo spray wan so mo busa ho se de bentia asia ba awo wo mpo ana waso ndem fine so say hi because ho pon wura so ndem spray esi puppet no wo preach kakra spray agu ho wo chen obi a na yam nyina apro uche obi a ne yam enoma nyina pro ko hwini sansa ni ba te se on dem da yo o sa afi de wona mo a ena Ghana fo unya hu hwe next time we bu nipa agrada next time we bu nipa asia ba wo ye kan nsem wona just bless asem ba na kemba wa wo nkrofo jimi fo no se be ka jo se na bra be didi abranta na tem asia ba jimi fo wate wonim nyansa ketekete kura nye we na mnim se agrada wo jimi sa na wonim nyansa wote Ghana na wabu de wo life nyina wabu nipa fa so saa na wo de nyina bedu saa mle wo sa gino kekeka sa wa bodam wo ye bodam fo ye ntana woro ho bodam ni ba ye na woro ho na nante Ghana bonto so agrada nipa mo opu mo fa so a enso hwa de nipa bia komu agrada ene di wachi no waso nda no wo be bia no pa but nipa mada first na be bia ndi agrada me ka kire wo mzi you chain na da okom free kom na fa kwa so ndem wo fezi na bebi no benya nipa o free okono obi amabiem ko hwini sansa ni ba aboa loan and service ayi na wote a vosemeti asole obi ma metu a 3 million asana nipa no register na ma na bosen aboa na we nyina ko biti tax nye Ghana na emra nya adwuma ka sansa mfu nipa hunu sansa mfu so beta abetena buchira bijimi sei beta betena buchire agimi sei ko hwini sansa ni ba ti Ghana wo se yen kan wasem aboa nya me so wate nya me so asia wonim sa ponche hwo ho agrada wonim sa ponche hwo ho be mana na nte no nanum kan sa ponche pampam be mana na nte nanim ene ne ho sa brechire motom be mana na nte no nanim ne ho sa brechire motom aboa ko hwini sansa ni ba jimifo wo da ya san be jimi biom maka se 1 week 1 more day to go asia jimifo na mewia mesa do twa commercial da bia abusu me da munyana mase mesa kwa koda me yere papa bi ho aboa next time no be di oba o no aduan ma midi wutim no aduan ma be ma nidi ka tum no aduan ma be ma nidi ka be ma no on na obi nkonkonko nyimu afina be ma no obi wu a meku akora no na meku akora na me da bia wuku nipa ade wa ngasa wo ba wo chem no wo no kora waku no wo power agrada wo ametwafo no ko fa no betena waso ndem na sane ale wai agrada wo power wo tumi a wo ba kromfo no ba bodamfo no ko fa no betena waso ndem wo na sane ale wo tumi a wo kunu twafo na wo ye 1 seconds no wo de boss wa nti wo mana wo no ma wo no kra minu asai no obi no wo se be ma no asia hwemema ko hwini sansani ba te se wo abomu abo te se wate abota ma de na mwiase a wo so bi ntimi kan asem no enya me adwempan so sa adwempan me no was starting me no be wie wo no wo be con the rest of your life agrada me ma 1 week o I'm the master in the game ma 1 week me nyimi sa wo na da bia ma beta social media wo abe konta ko mi wo me no ma papa me ye ba wo jimi ntinam de 1 week esi wo ma me ka kire me jimi ye sa wo bodam minute se wo na da bia na betena social media ena ma ya agrada o wasem ba so meka me di watem me ma 1 good week a record straight 1 week ni ba na ba so say 1 week u kom 2 times per ena what die adentia bodam ni ba te se wo me ni wo dile a me make sure say me dipem me dipem so say what wono me won se mba na me ka bi ma wo na adentra won krofo no ma me kan to sa adwempan ne ka bi ma wo enu ntra me di watem sa no e na wo wapodam nti no wo ba en ka wodi me nkomatem a me so oh me ye blogger e bi krompo na ma no akopa enti nipa na ba no be di matema okay me fa no sa ye madwuma but wo do ba ye na no wa me kanya sasem mbe expose boy no na ne yira ye sei obi aso nim me hia me yere ye nkora brem social media obi anim ye up to date obi anim ye to mo na mo so mo de information e bre no information mo nyiro mo pa
omonyere omopa no mpa wonim guase eno ta me bo wonum asem obi a so from evangelist won se me wonum evangelist won se me wonum agrada last day me wura camera num abachewa bu agrada last day no me say me bo wura camera num abachewa bu abutubutu basia chimifo ba to se san sani ba san pele wani ba kuhwini ni ba be mana no te ne jimi na kwadworo ayese kokobu akokono be mana no te no wa jimi se ne kokono aboa bi sei we kura poso bu no be ma ontimi ko ye adwuma fasika mafi ono ko poso bu no be ma ontimi ko ye adwuma emfasika emafi no ono poso bu no next time asia chimifo ba to se aboa bi te se wo kurase ne san sani ba hunye nya wate wa yasese ka achoko aboa wona ya hwehwehwe baabi wonko asem koye meto koye oto anyi afena begina ye na mama part me da mu ni o ena on da adwempan na ye o me se agrada ese mama wo de mama wa kanfo ankasa wonkonya fon ne guo no wonkonya tantan ne guo mama wa kanfo the next thing is say wig tantan wig mo kan na hye wo no wig na mo apro hye wo no obetu ato abonten aboa won se na anu ma odo na kira he ebegina wo natural hair tantan na wontumi nya natural hair efe no won so be jino na ho nya fe wonim se kwaku anim wonim aka bu an wate agrada ya ja makeup no ye entwuma na de ko wonim na ya ja ye na fa wonim wro be jina ho asye ni bat se wa bofu no wate next time ubebu nipa awusam da munyina mase mba so a na wa share video no sa pepe nyame adoma anopa e bete wonka peace out.